Manipur thokliba lan asida terrorist sing the khusu khulai sing supply toramba Mizoram macha ahum gi mathakta NIA na charge sheet file tawkhre khusu khulai amasung bom sing supply tawduna terrorist ki thabak thoram sing da sogatuna Manipur gi irang tamai chak hapada chenaba Mizoram macha ahum gi mathakta National Investigation Agency NIA na charge sheet file tawkhre Investigation Agency asigi maikei de phongtor khiba charge sheet file tawkhiba mi hum adudi Mizoram dagi Banlan Dialob Lalmunpuya amasung Lalchuri Munga Elias Albert Kawi khusu khulai amadi bom sing phagat khibagi thodok amaga mari lena makoi hum mamang sahi 2024 की December tarukta Mizoram da laiba makoi gi laifam sing phagat ki bani hiring investigation de khangba ngambagi matung ina terrorist group sing da makoi su khusu ko laising supply tawduna makoi gi thabak thoram sing da mateng pangsinduna Manipur gi irang ase hena mai chak hapani haiba su khangba ngamki hiring masitana tana khusu ko laising leina bagi sel khongkat bagi thabak su sathaki era ena makhata na phongdok ki bada banlol loba hairiba mioi asi MS Israel Arms and Ammunition Sarship Hairiba license arm amasung ammunition gi dealer oibani mahakna lalnga hama amasung lalmuno ma hairiba atopa Mizoram macha ani asiga tuna duna ngamkhai wangmadagi amadi Manipur da khusu khulai sing leiduna Manipur da pusilatlaga khulai sing adu terrorist sing da supply tawbani hiring amarom da ladrun chaga hairiba mioi asiga loniya da mung da khulai sing saba amasung semjin bagi thapuk tawi hairiba loniya da thapuk thoram sing asiga mari leinana NIA na 2023 के December New Delhi the case ama register tawki madugi matung 2024 के July da lalgaiwa gi mathakta main charge sheet file tawki supplementary charge sheet na New Delhi ki Patila House Court laiba NIA special court ngarang file tawki bani hairi baldailoba lalumu pui amasung larinchu ga hairiba mi humasi gi mathakta arms act lising amsang pan yakhai gi mapan explosive substance act lising amsang pan nipan amasung UAP act lising amsang pan humpu ga tarit yauna mari leinaba act singi tongan ba provision singi matung in law niya da thabuk sing asigi mari leina charge tawri hajisu case asiga mari leina NIA na makhata ba investigation chathari hairi saknai raba mi singi mathakta Kuki Mizo proof ki mi sing na Churachandpur police station da reporter pada case register tawkhre lamdamasi saknai raba mi kaya gi mathakta Kuki Mizo proof ki mi sing CSO sing na tongan ba charge kaya tawduna Churachandpur police station da reporter pagi matung ina police na so case register tawkhre hidi hiramasi gi matang da pausi asina phamu pawgi matung ina di haukiba kumja 2023 gi me hum da gi Kuki Mizo sing na lamdamasi gi apun bagi ngamkhai thugai duna makhoi gi oiba tongan ba ngamkhai amadi lengak ama sembani haiduni yelhomi amu oripa maitei sing gi mathakta atamna landarak liba lan asigi mayokta isai sakluba wangang luba amadi social media da post thagaluba lamdam asigi miyamna sakhangna mi sing gi mathakta handa Kuki Mizo proof ki mi sing amadi CSO sing na tongan ba charge kaya tawduna Churachandpur police tawakala khibani hairi pawasina hai lamdam asigi miyamna Tapta Hairakle sakhangri besai sakpon naran saina mamang lekai de lokrakpam jenta child environmental activist Licipriya kanguzam Federation of Homi gi president sapam saya jumani amadi indigenous peoples forum manipuri IPFM gi president ASANG kasar gi mathakto Kuki Mizo proof ki mi sing amadi CSO sing ni FIR lokhat na police ta wakat khre hairi thasi konhum da child environment activist Licipriya kanguzam gi mathakto Kuki Mizo sing na landa bada mateng oina mahak na aram bai tengol thermal drone sing amadi night vision binocular sing pi haiba yauna tongan ba charge kaya tawrakibani aduga Federation of Homi gi president sabam chaya dumani gi BP da Hairakle general secretary Syam Kumar publicity and media cell Robert Com amadi general secretary Homi Bud gi mathakta su Kuki refugee haiba communal filling wafam sing phungdok I haina charge sheet tawri Kuki Mizo sing lamdam asigi saknai raba singi mathakta Churachandpur police tagi wakala khiba as Ministry of Home Affairs ki maikai de gi Manipur da thokliba an asiga mari leinana NIA na hojik phawda Lawkhaliba case ahumgi well sathaba yanabagi damakta Churachandpur district and session judge ki court pu NIA gi special court oina sakhang labani haina thasi kunni thoi the home ministry na notification amma hek thokibagi nongan badani hairi pawasina makhata rebadi saisakpa tapta jenta gi mathakta Kuki Mizo proof ki mi sing na thasi kulhum doi da ani ruksubo oina Churachandpur police station da tapta jenta na hojik Manipur thokliba irang manung da isai da Kuki len haina mingthon be isai sing tangkak naina kullak leptana puthoktu Kuki Mizo sing bulan uhonna bu honai haina yauna tongan ba charge kaya tawdun Churachandpur district da wakalak padagi police na case lawkhat pani tapta jenta gi mathakta Kuki Mizo sing na isai adu mari leina ahan bu oina kumja 2023 gi July 3 ta su police ta wakala khiba leire hairi hiramasi gi matang da saisakpa ta jenta na phungdor khiba da mahakna sakliba isai adu gi mayok to Kuki sing na police ta wakal apasu Kuki len gi kunga mathoi su patangka ki isai phungna ba thaurang tawre kunga mathoi su patangka June manga da phungdun miyam da sinna ba thaurang tawri hojik isai adu gi recording loire hiramdam irei pakpu nungsi jabada gi isai asai sakpani handagi kunga mathoi su patangka ki isai asidi miyam maira pai mising yauna lana sigi matang da hangnar khiba hangsing ge mari leina pokhum pi isai oigani Hairakle Manipuri governor nupa masa thokna laibak miyam da sengtokpham thoki otlai parai tawduna laisilabadi ain gi mateng lorakani o ibobi Manipuri haina thaba gari jatpa yaro haina mahar regiment thingkiba
पीखिबा थौदोक कनाना कमदुना सथखिबनो हाइबदु मणिपुरी गवर्नरना लेबाक मियामदा सेंगना हाइफम थोकपनी करिगुम्बा सोइखिबा लानखिबा यावबसु नुपा मसा थोकना मियामदा ngakpiyu हाइजगदबनि मदुना तदुना ओtlai parai तौदुना लैसिलबदि आइनगी मतेंग लौरकनि हाइना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी CLP गी लुसिंगबा ओक्रम इबोबिना हाइख्रे वफम असिंग असि कांग्रेस भवनदा मणिपुरी प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC ना सिंदुना पांगथोखिबा भारत के हानबा प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा पंडित जवाहरलाल नेहरू गी हुमफुगु माथोइ सुबा डेथ एनिवर्सरी थौरमगा मरी लेना पाउमिसिंग दा फुंगदोखिबनि पाउमिसिंग ना हांबो हंगी पाउखुम पिरदुना ओ इबोबिना हाइखिबदा मणिपुर मणिपुरी हाइना गरी थाबा सटपे यारोइ हाइना अथिंगु पिरकपा हाइबसि पूरा लोइरबनि मसिदा बीजेपी की MLA सिंह तुमिना लैसिलिबा असिना हेना अंगकपा हाइबदु ओइरे महारेजिमेंट सथकिबा थौंग अदुदि मखोइगी ड्यूटी तौबनि मखोइगी मथक्ता मकोक थोंबसिंग ऑर्डर अमा पीबदगी ऑर्डर अदु इनबखक्तनि हौजिक थिदोकपा मथौ तारिबदि ऑर्डर अदु कनाना पीबनो हाइबसनि ऑर्डर अदु यूनियन डिफेंस मिनिस्टर की मखादा पीब्रा यूनियन होम मिनिस्टर की पाउताकना नत्रगना स्टेट की गवर्नर सिक्योरिटी एडवाइजर ना पीब्रा हाइबा थिदोकपम थोकी हाइकी ओइबोन पिना मखाताना पाउमिसिंग दा हाइकिबदा थिदोकपा गमद्रगना प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमदि डिफेंस मिनिस्टर की मथक्ता बीजेपी की MLA सिंह सतुना थिदोकपम थोकी मथौ तारबदि कांग्रेस पार्टी सु यावगे मदुना तदुना मियाम की इरांग असि खरा लैरगा फजिनखिगनी हाइना खनबगी थवंग सथरकलबदि आइन की मतंग लौरकनी थौदोक अदुगी मतंगदा PIL अमा तौबा नत्रगना RTI तौबदा चेनब यारोइ हाइकी ओ इबोबिना मखाताना हाइकिबदा बीजेपी की MLA गोविंदास कोंथौजमना लमदम असिगी सेसो सिंह हाना पुनसिलु MLA सिंह पुनबदि अराइबनि हाइना फोंदोखिबा वाफम अदु दाइता यावदबा वाफमनि कांग्रेस की MLA मंगा अमदि लाक्थोक लाक्सिन याद्रिबा कुकी MLA सिंह खाइदोख्रबा बीजेपी अमदि अतै चटमिनरिबा MLA सिंह ना हौजिक फावो पुनसिनबा ngamdri MLA सिंह पुनसिनबा ngamlabadi राजभवनदा MLA सिंह पुनना अमुक्तंग लेमिनादुना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना पीबा हक्की मतुंग इन अखोइगी लुसिंगबा असिदा लैरे लैंगाक सेमजरगे हायु मधुसु ngamde कांग्रेस की ओइबा पिरेपति मणिपुरी की अपुनबा सक्तम अमदि अपुनबा ngamkhai काइबा यारो हाइबा पिरेप असिदगी होंगबा लैते हाइकी कुकी MLA सिंह सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तारलबसु मई इसिंग बजेट खुदिमक असेंबली दगी लौदुना लैरमले सुजाता कुकी MLA ताराना मखोइगी ओइबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तारलबसु मखोइगी इसिंग मई फावबगी बजेट खुदिमक असेंबली दगी लौदुना लैरमले हाइना इमागी मैरागी प्रेसिडेंट थोकसम सुजाताना फोंदोखरे वाफम असिंग असि सस्पेंड लैरिबा MLA सिंह सही अमगी मनुंगदा लाक्लिबा बजेट की मरिक चुंबा वाफम मियामदा मयेक सिंगना खंगनगदबनी अमदी मथौ निंगथिना तौद्रबा मणिपुरी लेजिस्लेटिव असेंबली असि करी तौबदगी थमगदोरिबनो हाइना संगसिलखिबा खुंजंग अदुगी मनुंग चन्ना ngasi पीपल्स प्रोग्रेसिव अलायंस मणिपुर नसिंग मैरुंगदा लैबा मणिपुरी असेंबली तमना स्पीकर अमदि सेक्रेटरी उनबा संगसिलखिबा खुंजंग अदुगी मरी लैनना फोंदोखिबनी सुजाताना मखातार अदुना हाइथा असि तरुक्ता मणिपुर की सस्पेंड लैरिबा MLA सिंह सही अमगी मनुंगदा लाक्लिबा बजेट की मरिक चुंबा वाफम अमा मियामदा मयेक सिंगना खंगनगदबनी हाइदुना अइबा सेरोल अमा असेंबली सेक्रेटरी दा पिसनखि अदुम ओइरमक सेरोल अदुना मणिपुर की स्पीकर दसिनखरे हाइबा वाफम अमुक फोंदोरखि लोइनना स्पीकर मसामकना फोंदोरकपदा हौजिक सिरुइ लिलि फेस्टिवल यावदुना लैरे फेस्टिवल असि लोरबा मतुंगदा ओइना लौबिरो हाइबा वाफम फोंदोरकपसु लैख्रे अदुम ओइनमक मखोई मसेल अमगा इंसिनदुना मखोई मखोई की यानदब अमदि मियाम की लाइसंग ओइरबा मियामना इरा थौनी तौरिबा अमदि मियाम पुंगाक सिनबा लैरिबा मफम असिदा तोंगान तोंगान बल्लो कया सानदुना लैरे लमदम असिगी मियोय अमना खंगफम थोकपा कया अदु खंगनबा मियामदा डिमांड तौबनि हाइकी महकना मखातान हाइ मसिदा नतना मणिपुर थोकपा इशू कया अमा मपि मपा ओइबा सिंगना लौगदबा थौदांग अदु लौदना लौखिबना ममा ओइबि कया टियर गैस की चैथिंग फंगनदुना लैरे लोइनना लमदम असिदा लैरिबा MLA कया मखोइना सस्पेंड तौरि हाइदुना मखोइ मखोइगी मयुमदा अमदि क्वार्टर नुंगाइना लैरिबा असि मखोइगी ओइबा असेंगबा पांदम अदु मियामदा खंगहलु हाइबदा खंगहनबा ngamद्रबदि मखोइ लैबगी करी मथौ तारि हाइना सु फोंदोखि अथोउबा लैस्रम अबोइचाना लैखिदबदा अरामबाई तेंगोलना अवाबा फोंदोरकली हौखिबा मे कुनगदरे लेबा पोकपा नुमित के अयुपुंग अंगनबदा मसागी अनाबा अमदगी मनुंग मतम सादना अखोइ खोइखिबि पुथादोकलमलगा तैबंग पाल असिबु थादोकतुना सटख्रबा अथोउबा लैस्रम अबोइचा महाक असि अरामबाई तेंगोल यूनिट 57 की मेंबर ओइबता नतना लानफम कयादा थबुक अरामबाई तेंगोल थबुक थोरम खुदिंगदा मंजिल थादुना लाखिबा नुंगसिखिबा अथोउबा अमनि नुंगसिखिबा अथोउबा लैस्रम अबोइचा साइतोन सालान कोंजन पार्ट 2 की मफमदगी अरामबाई तेंगोल पुमनमकि मैकेदगी थमोइ सोकना वाबा फोंदोकचरी हाइना अरामबाई तेंगोल जनरल हेडक्वार्टर कंट्रोल रूम ऑपरेटर की थौपुरिबा लैस्रम रोबर्ट सना प्रेस थोदोरपा अवाबा फोंदोकपा सेरोल असिन हाइरि सेरोल असिन हाइ नुंगसिखिबा अथोउबा असि अदुकि मतिक मथौना लैबा इफ्रुप असिबु कनना होनबदा असौबा थौदांग लौबिरमबा तेंगोलय अमनि अथोउबा लैस्रम अबोइचाना लैखिदबदा सेटना खाइनबगी अवामा सानंग हौरबा महाकी अपोकपि लैस्रम ओंबी प्रमोदनी लोइनबी लैस्रम ओंबी रोजी देवी अमदि नुक्सिरबा मसानुपा लैस्रम अथोइबा लैहौरिबा इमुंग मनुंग मरुक मपांग खुदिंगमकी अवाबदसु अरामबाई तेंगोलना पुनमकना थमुइ सोकना सरुक याजरी हाइरि हौरकफम लैतब कुकी फुरुप इंडियादगी तांथोखिगदबनी IBHM
India Kuki Tanthokhrashi Haina Akhil Bharatiya Hindi Mahasabha ABSM National President Rashri Chaudhuri na Phongdokre ngasi singmairom da laiba classic grande pangthokiba pawim phim amada Rashri Chaudhuri na pawmi sing da phongdokibada kanglup amadi purup kutum masa masa gi mama laibak amadi mama laibak loina lai adubu kuki purup kidi hawrokpham laite mi gi maram da nampu da saitang duna laiba purup amani makoibu India dagi Tanthokhrashi da bani Manipur ase India gi ningtam na bhon abada Netaji Subhash Chandra Bose na han India gi flag singkhatuna ayane lingkhat ke ba India gi oiba maru oiba mafam amani Mathakta hai immigrant kuki sing na sanglap laga lamdam asida landarak liba si yaroi ngarang Akhil Bharatiya Hindi Mahasabha Manipur gi tampak ke mafam sing da laiba relief camp sing da satuna camp sing adu sangjafam loduna laiba miyoi sing gi phibam su hating na yingsin ki India gi prime minister laktuna Manipur miyam gu unaraga irang ase athuba da loisana bu hona biyu hai ki paw gi mifam adu da Akhil Bharatiya Hindi Mahasabha gi vice president amadi spokesperson professor Niram Gautam amadi north east ki head Biswadip Gupta Susaruk yaki India na chathakiba Operation Sindur manung do Pakistan kapsilakiba drone chomgi Mathakta kapthaki Operation Sindur gi manung chana India amasung Pakistan ani gi marakta numit mari ni chupna khutok nakiba da Kargil dagi puraklaga khinkiba Indian Army gi air defense gun singna Pakistan gi drone chomgi Mathakta kapthabu ngamkhre hairi agency gi report matung ina hairiba thasi gi tarete Indian Army force na Pakistan amasung POK de leba Pakistan back to tongan ba terror outfit sing infrastructure thakiba matam adu chief of defense staff general Ali Sahun army headquarter manung de action adu monetary tawdunu laiki Indian Army gi budget haina mingthon ba tha kuding gi phongba newsletter amada army chief general Upendra Dwivedi Indian armed force ki chief air chief marshal AP Singh amasung Indian navy gi chief Admiral Dinesh Tripathi yauna Indian Army gi Vice Chief Lieutenant NS Raja Sabarmani amadi Director General Military Operation Lieutenant General Rajiv Gaisu Army Kokomina Central Institution Sing Thingjin bagi Khongjang Hwkhre lamphela leiba Chief Electoral Office ki solon sinkhre Gwaltabida Army na chathaki ba thawdo aduga mari leinana Kokomina leptana changsilak pa Khongjang gi manung chana ngasi dagi Central Institution Sing thonglon sin bagi Khongjang changsin ba Hwkhre Khongjang asigi manung chana ngasi lamphela leiba Chief Electoral Officer Office ki get solon sinkhre Kokomi Student Wing gi volunteer sing na lamphela leiba CEO Office solon sin na bahona kiba duda security ga mukna ba kaya su thoki security gi maikai dagi Office ki get loan sin duna ating bapi na bahona ki aduma pu volunteer sing aduna get adu nam khaira ga nam duna changsin ki loinana office solon sin baduda security ga su chawna mungna ki adubu volunteer sing aduna nam duna office manung da lairiba official sing adu mapanda loina hoidok laba matung da office solon sin bagi Khongjang adu changsin ki bani panbaya badi Kokomi ki convener in charge W second gi maikai dagi Kokomi amasung miyam na changchiliba Khongjang asigi matangda Sarkar gi maikai dagi hojik fawba positive response amata pi da manang asi dagi hauna Central Institution sing thingjin bagi Khongjang changsilagani loinana district ki oina su miyam na mari leina ba DC sing da Kokomi na tanduna lakpa demand sing asiga mari leina memorandum submit tawna bamangjaw na lakthoki ba laikhrabani amarom da Kokomi na changsiliba Khongjang asibu sawgaladuna tongan mafam kaya da protest kaya chathaba leptri Bishnupur maikai dasu yamlaba ima ibel kaya na Kokomi gi Khongjang sawgatuna rally amaga loinana Bishnupur district tamna memorandum pisin balaki Khongjang aduda saruk yakiba singna Manipur gi ngamkhai kai bi yaroi long live Manipur gi governor na miyamda apology tawgadabani haiba kholaw kaya su lawki adubu miyam aduna DC office yoramdaida security na thatpadagi chawna mukna bathoki adubu kona thangda makhoi gi maraktagi miyoi khara khangatlaga DC da memorandum pisin ba yahanki Kurai maikai dasu lamlong kaithel gi ima ibel singna rally amaga loinana Imphal East ki DC tamna memorandum pisin balaki memorandum pisin balaki ba singna kholaw kaya su lawki makhoi sing aduso DC office maya yorakpada security force na thatna bahona badagi chawna mukna bathoki adubu kona thangda miyoi khara khangatlaga DC office ta memorandum pisin ba yahanki Manipur gi governor na miyam da lale haijagadabani haina Kokomi na sinuna mairagi rally chatkhre Manipur gi identity da singna rakiba adugi dama governor na Manipur gi miyam da lale haijagadabani haiba dimanda Kokomi na sinuna ngarang kakwa dagi moirang khon phawba masing yamlaba miyam na mairagi khongcha chatkhre tongan mamaikai kaya dagi lakpa mairapai bising aduna ngarang numidang pung 9:30 rom tabada kagwada pullaba matung da khongchat adu lamthaki khongchat adu Imphal More lambi gi moirang khom tamna haigalakpada lambi gi naget ta ngairaga leiramba mairapai bi kaya su Khongjang adu da saruk yaki masing yamlaba miyam aduna yumnam laikai gi lairembi lampak mapa yorakpada security force na thingba pi baga loinana khongchat adu amuk hankina bakhangan ki maduna maram oiraga Khongjang loising amasung security gi marakta mukna bathoki adu bungai muknaraba matungda Khongchat adu moirang khom phawba chatki moirang khom da leiba sawgai jam kanglup
चंगफम मपादगी खोंगचत अदु ममाई लेरगा हलकी खोंगचत अदुगी मनुंग चन्ना तोंगान तोंगान खोलाव कया सुलावकी अमरोम दलांग थबाल एरिया द सुंगरांग सेक्यूरिटी फोर्स ना MST की बस ता मणिपुर थाबा यारोय हाना थिंग बपी की बथौदो अदुगा मरी लेनना कोकोमिना चंगसिलिबा खोंगजंग अदुबु सौगल अदुना लांग थबाल मंत्री खोंग अमसुंग लांग थबाल लेफ की अपुन मैरा पाइबी इमा इबेल सिंगना मैरागी खोंगचत चटख्रे लांग थबाल मंत्री खोंग अमसुंग लेफ की इमा इबेल सिंगना मैरा पाइदुना रैली अमगा लोइनना थोकलकलगा मयाई लंबी की नागेट ता लेपतुना खोंगजंग अदु चंगसेन की लोइनना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर अमसुंग DGP खुदकता रिजाइन तौगदबनी मणिपुर की गवर्नर मियाम दलाले हाइजगदबनी हाइना खुलाव कया लाउकी खोंगजंग अदुदा सरुक याखिबा अरामबम प्रभा कौबी मैरा पाइबी अमना फोंदोखिबदा मणिपुर चाही अनि हेना चथरगलिबा इरांग असिगी वारुइसिन ngasi फावबा पुरकप ngamdri हौजिंग मणिपुर चथरिबा पियार लेंगा असिना मणिपुर मनुंगदा मणिपुर हाइबा वाई असि थारगा चटपा यारोय हाइरिबसी मणिपुर मियामदा सिंगनाबनी अमसुंग मियामबु करिसु लेइतना खनबनी हाइना लवी मसि मणिपुर मियामना ताराइना लौफम थोकते मणिपुर हाबा यारोय हाइबा ऑर्डर असि कनाना थोकपनो हाइबसी गवर्नरना अथुबदा थिजिनगदबनी लोइनना मणिपुर की मियाम दलाले हाइजगदबनी हाइखी कोकोमी की लमजिंग मखादा ngana pithong mapal nupi luf khagempali panthak maira paibi khagempali pankha maira paibi moirang purel maira paibi yauna ngarang numidang maira gi khongchat chatkhre khongjang adugi manung chana maira paibi singna human chain semduna kholaw kaya sulawki khongjang aduga mari leinana ngana pithong mapal nupi luf ki vice president wahengbam kundalana haiki badalamdam asida thingba panba kaya thamlakpana lamdam asigi miyam asi lengba otpa fawba yadabagi fibam da lerakli basi laibak thibani iramda manungda fawba manipur thaba gari chatpa yaroi haina thingba pirak khibasi manipur miyamna taraina lawde thawong ase kan mamong da kandem tawi haina phongdokhi